Varahommikul alustasime sõitu Zaporižjast Krasnogorovka väikelinna, mis asub vaid kilomeetri kaugusel Vene võitlejate positsioonidest. Meie esialgne sihtkoht oli Mariinka, kuid sõjavägi keelas sinna sõidu, sest alles mõned päevad tagasi oli seal snaipri käe läbi surma saanud noor mees. Sihtpunkti poole liikudes soovitati sõita kiirelt ning peatuda vaid Ukraina kontrollpunktides. Jõudsime üllatavalt kiiresti esimesse Ukraina kontrollpunkti. Kontrollpunkt ise nägi välja selline, et teel olid pandud paneelid, hoog tuli täiesti maha võtta ja siis Ukraina sõjaväelased pisteliselt tõmbasid autosid kõrvale, autosid otsiti läbi, küsiti küsimusi nende inimeste käest seal. Meie õnneks pääsesime seekord natuke lihtsamalt. Krasnogorovkas elas enne sõja puhkemist 16 000 inimest. Linnas oli mitu kooli, haigla ja poed, kuid tänaseks on sellest alles vaid riismed. 2014. aastal algas linnast massiline lahkumine, sest sõja puhkedes pommitati esmalt kõige olulisemaid sihtmärke nagu keskküttejaam, elektrijaam, haigla ja veevarustus. Võõrvägede eesmärk oli muuta elu linnas võimatuks. Hooned said mitmeid raketitabamusi, nagu ka koolimaja, mida muuseas pommitati 2 päeva pärast suvepuhkuse algust tähistavat koolikella. Tänaseks elab linnas talviti vaid paar tuhat inimest. Linna ümbrus on mineeritud, majad on tabamustest auklikud, linnas vedeleb lõhkemata rakette ning kohalike elanike elu on pidevalt ohus. Minu selja taga peab juuksurisalongi naine nimega Vlada. Endine õpetaja, kes on otsustanud jääda siia linna pidama enda äri, vaatamat sellele, et rindejoon asub siit umbes 2 kilomeetri kaugusel. Linn ise on jagatud 3 tsooni, roheline, kollane ja punane. Meie oleme hetkel rohelises tsoonis ja võime ennast tunda üsna turvaliselt. Работаем под выстрелами, живем под выстрелами, и здание постоянно вибрирует. Дало трещину вот на потолке, не только на работе, дома, у всех так. Сейчас не каждый день, было на протяжении 3 лет страшно, сейчас уже не страшно. Какой город стал и каким город был, это 2 разные вещи, до и после границы. Люди также постарели, изменились, все нервные. Город у нас остался без газа, отопление у нас было газовое, поэтому люди выживают как могут, ставят буржуйки, отапливаются как могут. У меня у самой здесь 3 градуса тепла утром, когда прихожу, отопления нет, правда. Ну, как бы особо ехать некому было и некуда. Не знаю, я люблю свой город. Gruusiast Krasnogorovkas elavat vanaema hoidma tulnud Zaza kodutänava majad on kuuliauke täis. Tänavail lebab miinide plahvatusest tekkinud metallitükke, kuid vaatamata keerulisele olukorrale tegeleb ta sõjategevuse keskel ettevõtlusega ja meisterdab oma hea sõbraga puitmööblit. Все начиналось, ни газа, ни воды, ни света не было. Ну, света месяца 2 не было, ну, сделали. Газ тоже как бы нету и до сих пор нету. Сейчас на это время раздают котлы бесплатно, устанавливают людям. Ну, и дрова раздают бесплатно, привозят, тоже есть волонтеры, которые занимаются. Восстанавливают дома, школу восстанавливают. Тоже сильно пострадала школа, 2-я школа в городе. Ну, как-то люди стараются, выживают, люди помогают, волонтеры. В то время тут находился, чуть-чуть в другой стороне города, там не было таких прилетов, а звук слышно было, когда стреляют, слышно. Даже вот Марьинки тоже, когда стреляют вечером, оно и сейчас, и тут слышно. И вчера вечером стреляли, было такое. Изначально, может, и страшно было, когда уже живешь, уже 5-й год, уже привыкают, и люди внимания не обращают. А поначалу тоже вот на улице стоят, все ложились, все боялись. Krasnogorovka on üks eriline linn. See asub rindest umbes 1 kilomeetri kaugusel ja kui sõda algas, jäi see täpselt 2 poole vahepeale. Alguses ei olnud 2,5 kuud elektrit, siis ei olnud aasta aega vett ja siiani pole linnas gaasi. Isegi selle monumendi juures olev igavene tuli ei saa põleda, sest pole gaasi. Aga inimesed on leidlikud. Tehakse palju koos süüa, et hoida kokku elektrit, grillitakse väljas ja saadakse kuidagi hakkama. Robert Lang, Lauri Leva, Ukraina.